Mene bir yıl şu ziyaretine şiş tartkanlar yok yaptı. Yoş çıkan ziyaret üstüne şu katlısı yenip koyttım. Mene onda var mı da barası jir o ziyaretlerini dedikte tutu bit giregindi. Ondan sonra rahmetim İlham Şamsunov'a soylanı bilen Ostkok tanışta da yaşayış var iken deyip onda jiyiliş yerine geldi. Lakin jiyilişten bulamadım. 4 yıl bizge yetekçilerin kelgeni bulmadı, jiyiliş gelgeni bulmadı. Halk şu hatın bir taraf halk ne işle o taraf yok. Onlar ne annemle eğlenmede bir taraf halk şulaydı İlham digenme gitmez oğullar işimiz kayırmadan rahmet sizge işleriniz gelecekleriniz de şulay umuşlu işler bilen umuşlar olsun. Ondan sonra demografiya turunda söylediler bütün. Demografiya diye bende vakıflar. Bu demografiyaya bala tabuğuna tuğan balalarını da umay şartlarda üstürü için onlara da yerden gerek. Mene bizim uğramda 3 balalı yolsuz kadın var. Kış günü gaz plitesi bilen zonlarlar. Otarda pişireye tırgan gaz plitesi bilen zonlarlar. Bunu işit geçmeyin boyda güzeldim. İlgilik üzerinde bir de 27 bin okşa. Ona kaçıl aldılar. Şundan kalın tutmak gerek, millet var mı deyip neden magazinden yazdırıp sıktım. İşe sunmak materyal gerek tadan. Bataryalarda değil. İlgilenmemden nekliydiler. Eğer pensiyen kuvvet olsam, ben onu uydup kırptırırım. Pensiyen ez. Mene şulay bulgaç, demografiyani üstürük için, bulduruk için, tuğan balalarını isen sağ üstürük için, hatın bir terbiyeli simya olay işip, bitip jüritirgan tuğul, bunu diyelim. Lakin balanın ortadan kira balar, evi baytırıp, evi bilen vergilerine rizatını var. Ondan balaların kiyimin işip kıybat. Ulularına karaganda babalarının kiyimleri bir kıymet, oşulları bir kıymet. Şunun bulgulayı bulgaç, sizdiğini her şey şu simyaga yerde sevgiliydi. Ondan sonra şu demografiya ülkenlerde de kullanılıyor. Ülkenlerde yani bu demografiyanın bir tarafı kullanılır. Hazır bir 2 yıl, 3 yıl arasında doktor sanatörüyle var bu çok verdiler. Bir yıl 4 yıl oldu bağlı. Albina, Yulia Pasi'nin bakşam 29'lukayken sana bu çok verilmeyliydi. Şurada Yulia Pasi Yiprası'na var, kalanlar nerseydiler mi kendini? Bakın onda kıymanını sütüp olasın diye, yüzüne olası yerge tutasın diye, ondan 5.000 okşanı tüleysin diye, ondan da dokumentlaştıralım dediler. Mene isteştiler, bu iyice onun bakşası, boş belesini eğlenip etmem, yarım nalık tüleydi. Bu koysun deputatının işte, mene kilip salsın, izilga buyum da turamıyor, iyi kilip salsın, ben vereyim yerimle. Şu hatinde isteşler, şu ülkene yiyen günde ondan 40 kişinin yol akşasını istiler gidin. Kimge gerek bulgan ucu akşası, giyinli akşa, bu Tataristan'da gına mı şu şuna nikirti Rusya bilsen, Tataristan'da bulur kardeş. Beni sulayda buldum isteşler. Ondan sonra şu asfalt tanışının olayda ne var, bitirenler sabiti var. Nurullah Nurluyev, Lila Hafiz var, pensiyenin artistler var. Onlar her beyramda bizge matur ettirip beyram ederler. Onlar onu kutlarga Reyhan Rahimova'nın çıktanı var. Lakin şu 4 yıl bina bir yeteksinde kurmadık. Jiyiliş bulmadı, halk bilen söyleşi bulmadı, halk fikrini işit bulmadı. Yetekçiler varında kurup da bitirmez mümkün. Lakin vali halk şusunda yaşayışta bulgaç. O varsında göre sizinle bir fikirleşiktiler.
Lakin sizge yetekçiler tuna kırıp bulmay ilekten ileyler. Nerse için kildin, şulay da bulay da yitip. Bula bittiyip yetekçi tuna kırıp bulmay ilekten ileyler. Mene şu hallerini edereklerdi kırsın iyi. Halk bilen işine, halk fikrin işitti. Halk bilen kileşler, kire gitteşler, yetekçilerdi. Tengah cuti sekolah sini dengan kalau pikir tengah masa dulu apa sekte big aktual mesele bu ziyaret inşallah. Bir evet işlerinden de bir de onun bu şoğan ağaçı konuda sürekli şoğan bastı bitinde. Anlatamam ispatlarla karşılaştık mesela onda bir yıl bir tüvüne 15 tüp çıkar. O işin tutat maska gerektiğinde ben şundan şamaladım. Uytupalar da nokula. O kaydı bizim de Rusya yatama bu diğer tarih. Binden sonra metam yatalım. Ayda kısmet öğündü. Bu iş yollatı uçak bakımına o pansiyona koyup bizeskiler. Turist kuzatlar. Ana yatim katın bu işe. Bana hadi sen bu vakti bitin balasıya eybet kiyine. Alıp birer eybet babası da alıp birer bir şeyde kiyin tavşanmayı kala yolta şunda kala tavşana vermeyle niteler. Ana şunun için orada sistemi ağaclarında bana neydi de olsa sordu. İlgili üzerine tensiyon olsana yine klas tensiyon kız kalabalık. Onu diyelim itkende de konuşalım etmeyi. Çünkü orası kimlik filat. Bitin dolu. Şunun için bir adam olsa ziyan tilasiye. Onun için bana da Ağustos'un açıkında kamular kızarlıkları, annet, bilgisayarlar için tamamı bildiğinde benim kamularında başlamayacak bir tasımkiyle iş bir gibi yetiştiler. Ben bizim ortada soğuk işe problem balağını vurmadı. Hatta onun işi Avrupa yıllarında. Temin teşriyat, yollar şişlerttiler. Diye Kanada'sı da soğuk yaplanıyor. İş kanatlanırdık. Bana soğuk işe, bana indi Öğretir kaç mazis, üzerinden başlayıp bir iyi işletilen başladık. Bana misal için, vali asıl bugün heykel kıymalı. Aslında şöyle bana söyledim, tüm saat 2 vakilde olaylarına belgisi yarılgan bir sabitten, şunda sarılıktaydı. Kilde, tüm kavanda yüksün taşlap. Yine metabirlikten kilerler, yine paytaşıklarını yatanlar. Ve saat 6'da var kavide doğru işlere. Öteki ise sırf başta yıktık. Onun yedinci sınıfı daimi yarışta nasıl bir hal. Bana onun şefetleri de, ana arştavışı yürüttüğün yetiştiği için de bol bir gibi yetiştiği. Onun Jamal Diner onkolog ve istifadeleri. Şuruk vakitte ateş aktifler de var. Ona bu şimdi şirat ketem, ben sistem olarak gitti de indi, raporları şartlaşıp kesin hem de bir anda kışıntı başlam. Kütüp tarafız dedi bu kütem, abi gitti. Benim kütem şıkıp indirseline hedeflerini getirdik yok. Bütün açıkları varayım. İşte barana diye takın çıkıp oturmaya bit. Sonra ben iki kısmette kanasım köyden indir. Aşım çıktan ya. Çünkü avı kuşunun bitindanın ne olsa bir pakşalıktan bulay, bir kıymet zamandan çıkıyla neyin dolu. Kalkın de bütün dağlarında tabi bulay karıştırırlar. İşi olsun o boyunca benim kadar bütün başlıkları iki de kolunu işlemeyi. Sonra kızıp neyten indi alabaş kazma edip inderşim yarımında ki bu sene aşağıda gelip no ama o kadar bitmeden kırdım da neyten boşadı kaldım indi. Tık yiyorsa da ya da no yaz onu bit. Boşlamakta da para kışırtta. Bir kışırtta bindi. Sonra inderşim üstüne nasıl var dediğinde o. Neyten bana şurada şurayı. Yalar patmış beden etti, şöp gittim. Ona nasıl kalıp kakız belki tuğlayım bana. Ona bulanlar, ondan başladı ama ben ilk iş yapınca biraz teki bulanlar hayır sırasına kırıkan komuşum tarafına indi. Şimdi ellerin siz tarafına da sen ötüp silah Türk mesuliyeti var aslında. Bana indi Kozan'da da, Balıçar'da bulgaç, bunda da elbette de bulgamış, orada da. Çok tarafına indi, koydan işik. Bana izimde bu bana sıkıntı altta. Siz tarafına odan açıp, baştan alda sana belki Türk'lüsü taşıyın.
Sınavlarını bitirsem, bana sıra müşahitini var. Потом что было что замечательно, bu olacak. Tağından sakayım. Diye bana bu şişmeler var inşallah buldu, söz buldu bitinde. O zaman ben şeyler kirleş, ben iyi böyle şişme satarım, gidiler şişme osta. Onun indi bir şey kısa da var, osta şeyden olsa da. Şunda çöktüğün kaçan zaman uğramanın devamı düşüp gider osta hatta. Kimdir sonra böyle jir uçası birileri isal için bunu kıymalarda koydu aldığından da. Hani bu şişmede dostluk bitti. Ana aşağıda çıkıyor, yürüp de bütün kaçan zaman, kamsam ol, turistlik uğrama, muhtemel değil. Hem başka olan farklı sonra daimi soğuyurdu. Tabii koysaydı, o kışın bir şeyde soğuk tutup şöyle koysaydı. Bugün de sonra yol yok, anamın haritası o mesela kış kuyulan bittiğinde şişmeye sağlam. Elbette yılda mutluyum, şüpheliyim deyip bırakıp çıkanayım. Ultungan bitirmeyi. Torbasını işte arana işik tungan o şişmeler tunmayı bittiğinde olur. Onu ostanı yon kış kuyulan ekmez. Şol yon kışta torba turup sonra ostanı asısı alıp sonra sonra da avargatı işiye. Nette olay bastanandı. Nette balaşara koltu turup tungalanma. Online çıkıyor bakar. Ana kaydetmez çünkü. Ana olaydan atımın ol kıymanı aldırıp, onda sinterdağına parkula diyen sistem var. Onda da kalıp yaşayın. İki yaklap ağaçları oturtup, skamikeleri koyup, doğudan müngeç, soküter müngeç oturup, yönetmeni itip, şeşekleri oturtup, sonunda bir sıkırsına gidip işlep koyurkanda eybet çıkarıyor. Anlasın, şişmeden çünkü bizim kıyafetli başka işler hani bu da timeden. Ondan sonra indi kıyımı bırakına başka işlerden hemen işletinde. Şol içine de başka işlettiğinde ile şehariye akşamı tırındamında sarf ederdik diyendeyi. Ana sonra item bana bu akşam ziyaret bitinde. O akşam da sabah tutsak kıymetinden dedi. Ana bir şey değil mi? Kaydılma. Elekten bana degen Kırıkçadan tarafı şeyden ya, İlici'de de Sintervenim'de. İkinci yıl sonra beş koptarı batıp, çünkü Ermeni savaşçılarına açmasın diye kendi çıkmışak bir şekilde. Hem şurası yani anda da tutukladı, şu şişme boyunlara. Benim böyle yoluna anlasın, yoluna eybet istedik. Dağlarım ve tabi'den bir yıl var eminiye. Onda da akşat oldurup. Bana cevap kırmızı bu yine. Utken yıllarına zil maçası silahları yiyen, bir yıl kalmaz. Kom diye bir şey kadar Pakistan'a konsiyle tekke, akşat oldurup. Bu niye kireksin? Bunu da Pakistan'a konsiyle olup silah takana, olup şahının tuzağına, olup tüye. Bu Kasım Sotla, nemin Yaydı bana destansı, eyvetli şiddet fetletti. Ama kalmadan ortadan ötüp gitti de, bir tane şiddet kala. Şurayı teyite kota tuma kile de yozga. Tiyaktan çıkan parçaları, utince alınan bütün şey yoldan hava, yol tişil bete, diyendey, asfalt hava. Ona şiddet 8-10 kişi şakalar da krep kaltıp, İki kişi istey, işsizi karakter yazın temeklerdir. Bina müziklerim var. Durab şatıldığı. Ve ana sayıklarında, bundan teknikum bir işe. Ana teknikumda resursları ederiz bitinde. Şunda ışık şartlara ve kambayında olmadı. Her kambayında. Ona ne şauklısın? Onda Türk kambayı, bana ne işin söylemiyorsun ki ben bu itaplarını tüm çağını şeyde okansı. Türk kambayı mı gatıyız? Allah üzerine ki soğuk ötede, kalkılar ve soğuk gatıyız, praktik ötede, şunda okuşa sözlükme, şahsi sana. Praktik ötede, ol faydalı yapılı kadar opsiyonel gatıyız. Evet, olayına yüz bırakılmak ne sevk lazım olur. Şu, bir de seviyorum, şu bir de, o nasıl bir insan var? Evet.
Assalamu alaikum cemaatler. Men mında indi Aktanış rayonunun kişileri deyip gelmedim. Aktanış Ağlı Sovyeti kişileridir deyip geldim. Çünkü olup bargan kollegalarının doklatlары soğura olgaç eşitmeymen. İngiliz ofisine eşitmeyin. Ol rayon Sovyeti boyunca olgan doklatı söyler. Olgan kişideki olaymışsın. Rahmet. Başında bildik, anladık. Biz iyi yatkan kişi onu bilmeyiz endi. No, mında endi Ağıl Sovyeti jiyılışı bulgaç, halklar jiyılışı bulgaçtan özünün zormağın eytirge kelgen kişiler deyip bilem men. Eyterse kelgen kişiler. Bütün kişinin de işinde var ol. Ulan eytermeygen oturar. Ama men eytirge tırışam, işikte olsa, basıp tıralsam. Bizning şu RTS bistesi dövründe Lenin ordeni alıp işleyen, yaşayan, urun bilgan. Şuşunda işlep gitken yeteşikler, merhumlar özlerinin bir üyası balaları itip bizni tutup durgan. Bizni deyip men şuna aytam, men bu yerlikte yaşayan 60. yılının iyulunda geldik. Babayını köşerdiler, bana getirdiler. Şundan beri men şuşu orunda, şuşundaki kişiler bilen hizmet ettim. Şuşlar bilen birge hazırki günde de yaşa, onlar birge jıpıgına birge tugul, kalgan bütün nerse birge, bütün eybir bilgili. Qaysı yurtta nerse var, qaysı yerde nerse var. Ama lakin biz işlegen vakittaga, men şuşu Aktanış Ağıl Sovyetinde, mana bu yerlikler yok şağında, buday basuları, bıçaklar uysup turgan yerde, eski Aktanış'ın köpüründen şalgı tutup, insege salıp, şuşundaki hizmetkarlar biz şu yerini işlerge, şunu buldururga, şuşu perspektivli rayon degen eyber kelip kirgizden şuşunda biz şuşunda hizmet koydak. Men şu aytasım kele şul vakitlardan beri yaşaganlıkta, benim aytası kelgen sözüm var, özümüzün biste turunda, RTS bistesi turunda. Bizning RTS mena hazır qarab turuga şul xaları, eğer de ol samolyotdan qarab tege Xayrullen kömök jığılap düşmesen, şundan samolyotdan qarasam, ulasıma nindi, ulu agromni urun bolup turur. Mena mında hazır 7 uran var, aeroport degen isimni kirtkeş. Mena şuşu qalgan mexanizator bilen Zeynettinov uramın almaganda qalgan rayonda qalgan uramlarning ismin Lishni özüm Ağıl Sovyeti deputatı bulara qalaylarga kesip alıp barıp bir uzun kişini motosikl bilen oturtup pirde isteyen kişini yurt canına barıp yurtlarga nomerler sokan, benim kol bilen sokan nomerler bilamında. Men şuna aytam, iş şu vakitte işlendi. Ağıl Sovyeti'nin işi var şu şağında, koysadır ki onun soylanan deputatları işleyler. Mena biz aytganimcha, bizga 67 so'm oklad bilashadi. Men buxgalter kishi endi. Bola olqidan og'ir ishlamadim men. No, общественный ishlar boshqargan mening vaqtimda semyamda позволять etdi, semyamda iptashimga olib berib, meni tiyib turmadi. Ishladim men kishi bilan. Mana shu yerlikda iliklarning bitta onsi hozirgi zamonga qo'sham. Hozir mana masalan bilamda barliq tarmoq yetakchilari bor. Menimcha yaşlar bit, onlarni bilib bilmaydi. Mesela men o'zimizning больницаdan, o'zimizning medpunktdan boshlab ketayman, inglik. Medpunkt ayda bizda endi ol munda endi marhum bo'lgan yetakchilar tirishligi bilan endi har qaysinin shu o'ringa bütün yurtlarni, bütün bo'lgan obyektlarni ishlovishga ular kun-tun yurib, akşa tavıp şu eyberlerini buldururlar. Bunda benim babayla katlaştı. Çünkü yıllarını buhalterge şuştu. Ömür boyu marhum. İngilizce pişbilana. Şundan hazır indi, bana şu hazırki punkat, yaktı, jılı, motor var. Şuşunun hizmet görsende turgan ölüşü nişikkine 57'de özü bir şehir. Şu katlaşa, onun tuğan balaları, onun çiğrey turgan kişileri, onun okul alattırgan kişileri, şuşu bizden şuşunda kelip şuşu pişbaka gelirge deyiş bula. Onda yara yaşlar eli, yaşlar üsüp giler. Hazır bizden şuşu iskirge, RTS binas yerliginde. Mine bugünkü günde 12
13, 14, 80 yaşına ötken kişiler, kartlar var. Şuşunun orasında 6 ir kişi var. Kalganları bizden sonra kurtkalar. Bunda minde kira minde. Buna şunday kişiler. Biz bit ağırtağız. Bizge günün yılga bir mertebe bir nimdi profilaktor diye eytip ol. Ahot yasav eybersi degen eyberler yok hazır. Bittiler. Sen evin işik yatasın, senin halini bilip çıkaygal degen eyber yok. Belki tiş de tuğuldur. Ama lakin kumul degen eyber. Eli kimle çalıştırgan çağında aman bişara ümit eder. Hazır okulga vargaç, bizim sistra eyber işleyi, rahmet. Onu hiç şeyim değil. Ondan biz zorlamayız. İgada kila onu şakırsam, ni parajını eyber bizge deyip de paşağında indi kilirge tiyiştuğul biz deyip de kilip giteyinul biz getirep diyelim. Kila onu. Mine bargaç, oyağım bilen bargaç. İşik tümünde nişedir saat basıp durgan gerek. Eğer de yazıp kaldırmasan, ne için? Ol iyinde yatmayın. Hani yürü. Tıgında, mine kul gide bitin niye? Ağılga ana şunda, rayonga çıkıp gide tıgında. Mine şuşunda iki kişini bir kişiye kaldı. Bir kişiye de kişilerimiz bir hata koy. Benim eytesim kila şolağına, şu kişiye yardım da bulur. Ezilet bizim şiirlerimizde. Nindi ağuru balalar, kimler var bizim mine şunda? Kuterip çıksam ağır uykanı bile indurmaraş. Evet kırıp da kararga olayından ezilet diveyde kumul ümit iteyindi. Ben nitsi boyunca mınsı şuşlay, kıskardık bana. Hazır pensiya boyunca özümüzden basırıp, özümüzden jigittirip, özümüzden tuğdurup, özümüzden üstürgen bağlağı deyim diyorum. Çünkü indi biz pensiya yağından zorlanmayız oğlum. Bizge onu söylep turası da yok, bundağı neylerge. Rayon şey başında söylesem, rayon kişileri de bilemeyken yok muyken, ne için deysen, pensiya degen eyber ne? Bir işik tane şitke koyup durmayı. Biz onu uydumuz ayak bile yürüp, şuşut ayak bile yürüp de, yolak da olalabız. Rahmet bizden pensiyadan zorlanan kişi yoktur deyip bilem. İşleriniz ongulsun, rahmet yazın sizge. Bizden için koyurdasan, televizyondan da görem seni, radyodan da işten, kavuşum juan mesela, son kurup etme. Mine şuşu boyunca, pensiya boyunca. Ondan sonra, mine biletten kilem. Mine bizim magazin var indi bir, bu indi şahsını eyver indi. Bu magazinde kim işley? İşleyen vakitte direği onu şeşkege kumulup durdu. Cevdet Mala işleri. İstanbul'da şeşkege kumulup durdu. Hazır magazinin varıp kırsan, kışıp kantığı, o ayrı çeşe oturup tutulgan urunlar var bir tane. Kışıp kanlar erimler öse bıtıra. Bunlar kadar şulamayman, çünkü biz kişi, biz her vakitte da itekten tartılav, ili orçakta tibuga öğrenip bitken, şu ayda bir şey öğrengen. Yoksa şunda işlegen budur hatınlar, şeşke vakitte şeşkeler oturup, çiz tartıp şu ayda koymaslarıyla. Ondan sonra magazinin şistalığı paratkısı tikşirleme, bunda şal var, bunda yok, bunda başka eyver, bunda pişinceler, bunda neler, bunda kimik kat eyverler, bütün isi bir belekeyine yerine tutarılgan. Bizden bunun kontrolörler vardır belki şu bireyinde, parayla. Bu eyverler yaray mı, yok mu? Eyverlerin hakkı bizim magazinga qaraganda deyaqda iştirak. En kıymetlisi bizim mana şu bir magazin. Timur Şayakış'a aytam, Basirov Pendulaz'ın, biz Timur Şayakış'da öğrendik bir işledik. Koya barasın sen, beni Ramarkın Barşağında, jüre varatta kırıktan, tıyak kaşıtka şağın, beriş beytem, diye tüsütünü bundan almaysam, bundan yakıyapak kıymetli. Mine şuşunun raznetsizsin, biznesmen ol, herke özü mucuk koyatırganı, isiminde, beyesinde, şuşu eyverlerini kontrolü yatırgan eyver var mıyken? İngilizce'de söyleyen sözünü cadıp varsınlar, mon zırbu, mon ana bulayına gitip durmayı, ontulağı. Şuşu eyverler işlerine değiş. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hazır, tağı da kilem, sirkosteknikanın, buna şu 7-6 uğramından başka, buna şu iliki ortayasının orunu, mekanizasyon orunu olup durgan, taşıç kıyma işini eğlendirip alıngan, içinde
11-12 organizasyon uğraşkan. Eğer de men yaş yaşağım olsa, men onları sonap çıkarayım. Çünkü men mine 18 ut bağanası var. Şunun ikisinin 15 kişi Cenab-ı İngiltere'de var. Benim deputat kim deyip bundan ilk vakitte işlep ketken vakitte ucalma vergenim. Şundan sonra mena deputatını jiberdi. Bana senin deputatın deyip. Neşe kereksin hadi mena deputat. Mena meretem sen kerekmey. Benim bir galin fırına geçirip bastırıp bize simle de 10 kişi çıkar. Mena bir de kerekmey. Mena meretem hatta kartlar gününe. Mena 18 bağıranın birsine da lampışı koyarga kereği. Kaysası canmay. Rulik kabas meretem. Ona şundan sonra perişte kaysı yanmağanı. Mena men alıp iskan çıkan ne sürekli gidem. Bundan şuna cevaplı kişiler. Şu eyverine Fattah'a var bitken işlerine gerek. Ama var bitken işlerine vermeyiz. Mekşeşkesi atıp durdu artıyız bile. Vakitinde şeşekler oturdular. Buna bu orun ağaç kaldı. Ağaç ne? Kulu. Şu taşıkka eğlengende mında koygan hizmeti bir. İyi sahnesine bilip birinci sahne açılganda koyun benim tiyatrom. Ben sahnede bir köp yürüdüm. Bilesi dediler bari. Şu eyverler. Bey mine ağaydıl ansambili açılgan neydi? Tüm günü trotuarlar oldu, joqşağına şeşekler oturtuldu. Tümden tıkırıkta kire turmanğa urunlar koyuldu, ona da şeşekler koyuldu. Maşina kirelmeye kalır. Başılgan cılına. Evi yıl niye yok? Şunun için yok bir yıl şeşekler. Ort joqlarından arttırıp, mine sen niye, mine şu işlemesin diye kişiye uğrangan bizden kişi. Muhabbet bütün sefertte gerekmeyi. Mine şu eyberler, şu tağım, mene şu usatlığa 5 kapka koyganlar, 5 orundan 5 kocalık var şusunda. Kimler ikanin bilmeyim, derece onda var, onda ıstalavay da var, ne da var, kapısı da var, bütün eybersi var, çepçep de pişe, bütün eyber pişe, ansı da var. Tovarda satıla bütün eyber de var. Derece Atıqatırlar, oftabazda şoqarıp gitir atırğın meselesini deyip, taksi de var bu ayında, şuşlar. Mine şuşlarının jey günü, mine şuradan işe hoca kırıp oturgan, Ramilga da varıp bilmay, men hoca toğal. Dosafta işlegen kişiga da kelip bilmay, men hoca toğal. Onu agregat zavodunun sine varıp qara, kırıp oturgan, oqşaşlay, rayon için bir de söyledi yok, ama söyleyek neymen. Şuşu uzatmanın içine kirip oturup bölüşken iken şuşu didekçiler urunla. Udaralar bizi savaş soğuşup jatalar iken. Pожалуйста, bular şistahtı vakitinde üzerine kirip oturgan urunlarına tuğul mınamında asfalt değilgen urunlarına tuğul. Ona tığı tireyağından, tıqırıgın, orçağın, ağaydıl başmasından mine turgan urunlarına bularının başında alar şistahtırga deyiş. İngil ne yapıştı men? Alıp vardım bana neden? Bana neden? Bana şu tıkırıkını kursin dedim. Tığı vakitte ol. İşler gitti. Minister bulgança. Minister bulsa var olmaz yemendi. Şunda ne? Vardım benim bilen. Nefsi andan akıya. Bana bu yıldan neden iski aktanış mı ne? Bana bu yıldan neden tığı yakının çoğu aktanışları şığı basmadan. Bana bu urunda neden bizim çok hatırlatırgan telefonlar butkısı var. Bana zir aslında görünmüyor. Ona katmana bulay bağına koymağanlar. Nenin sayıp bir şey tuğulçul telefonlar hocasını tıkıcılını şoqartıp getirdim. Men aytam sen mına koyalım mına bu eyberni. Mına bu aşırıp bala düşer. Mına qor kurap elek ne bilen etkeşten traktor mu kişi düşer. Men tuğul minzareler koyganlar edi. Şu qırıp ket minzareler koysa ne güzel şurayız. Ras biz işte bulgaç. İlk ortından şırpı tırtmagaç. Mına şu vaqqına eyberler ol. Ama lakin şista yürekle işlep bargan kişilerine yüreğinde turavur. Benim yürekte turavur. Hazır İngilizce pişka kusettim de trata varsama kaybırsa kuşan soranlarını bular kıyık mıyık tıgılay bular. Ben ettim bana şuraya gerek. Ne kıyapa işlerdir bular ol dedi. İngilizce pişka bitkeni tıgı dilerini kakırı bükürü atkanlarını bulay diyakını bu yaka eğlendirdiler de orasına kum salıp koydular da bir 5-6 gün İki aylap durma, bir aylap 5-6 günlep yürügenden sonra bir kıyayıp çıktılar da abim da, jığıl da, yürü, balalar da yeri, kişi de yeri şulay baldı.
Ағайдың, мына тегінде қазір біздің нелер болды бет енді. Біздің бақша деген сымақ атанышылар, нелер, яшылар ойлай тұрған ұрысы ағаш не бойында, о бойында. Шушыны қарарға деп келген кішілер машинары да келелер, бірақ Нагорный урамында тоқтайлар. Мұнан да түселер шында, тықырықтан да келелер. Шул еңгіл нөбі шірген тықырық, жай бойы шабылмайын шията. Қышытқан өсе, әрімшік өсе, әйбет сұңқаларына кейіп, шалбар кейіп, шық-шық өтіп барғанда, шалбарларына тегені әлігі, сұңқаларын сыдырып қала. Шушыны кім шабарға дейш? Бұна шушы әбейміне шығып, менің анда бір шуым да жоқ. Уақытында әйтті де, имамет, низамеш. Наки апаның шубы түгіл бетіл арт жолларығызды сонарлық, неге жүйе әдірек қияғазларығызды жимайсың деп әйтті де. Демегәлі ол шағында баш кіші болған. Міне қазір шушы биш қапқадан кіре тұрған жетекші, кімлер мекен? Мен бар-бір әйтем, не ашыласақ, еңгіл апышы жимайыншы тұрып, шушы кішілердің кім екенін білмейінші тұрып, шушы кішілерге шушы өзлерінің мына шу ұсат бұларын тақараған, басмаға түсіп кете тұрған тегенеклерін жайныкты, гүрлер иттіріп шестатмайыншы тұрып, бұл кішілер әйтмейінші тұрып, бұны ішлемейлер. Біздің ақша жоқ. Кімнің ақшасы бар? Субботникқа ішлеген. Ана субботникқа ішлеген, бұдағы жоғақтарын үшін қадыр жүресің бет, көкірек керіп. Ама бүтін жұқладады байшы бірден іш. Біз жұқы көрмедік, не көрмедік, жол көрмедік. Қадыр сегіздер күн жол етіп жатамыз, Аллаға шүкір. Мына шумнан соң, шушылардан үзіп күрейтіп шектен білмеймін, білемді мен ашығам, нервыланам. Қазір мына шушы жетекшілерді жиып, менің шушы жетекшілерге базла жеттерге керек. Өзіңнің ұрыныңы, завод директорлары, кофе директорлары, бүтінісі де РТС'нің, Рамел, Хайрттеніп бөлмелерді сатып, жетіп бітірді дейін ол. Ол қадыр шул мейіннен шықмайыншыда мен жауап күтіп ол деп отырып тұрғандыр. Оға сен ішлейсің мұны деп мішік барасың. Мұнда кім қылша мұна шушы бөлінген 12-13 организацияға, учреждениеға. Мына шушы әйбірлер, ауыл советі шушы әйбірні ішлерге дейш, бұны ішлерге дейш. Үшінші дом қашысыға менің бақшашыға. Жаудатларды кідашыға алмалар өсіп отыра, нейті, мұнта. Шушы үшінші йортның паттезін сібіріп кетеді. Шушында қалар екі атлар әркменні, қышытқанны алмайды, тазартмайды. Меңа кіргеніне қияпа, сенің ындырартың бір шабасы бар дейді. Мен айтам, менің шабасы бар ындырартың. Кішісі жынан кіші. Мен аны шабам, мен айтам, менің жүрегім шаба. Но мен айтам, сәуіз кішіде әдірек бар екен деп айтып, күтіп күні тұрам дедім. Мен жалладым да шаптырдым. Мен бет жалғытыта тұрған түгіл қады. Бір балаларны қошып бұлай, оларда сәден сымақ нәштәген кішілер. Рамел дасапқа келіп отырды. Ғұмыр бойы ғұмырленген, ona şuradağı topullarını İngilizce sırağında 5 kistire bitirdi. Ey cevap çaktı bulup kaldı. Bir ne diyeyim ama uçmadı. Bir kimden tanına kaplamadı. Bunda öpkesi ağırtıp yapkan, tüyüttüncüler ağırtıp yapkan kişiler de var. Balalar var, 40 mütele durgan. Nasıl yapar? Kadir mine 2 yıl indi. Kadir üsüp gittiğinde, kadir üsemine akırına kuterine. Mine şuşunun jırıp üzerine okşa işlep oturgan kalliğiler. Pajavista şistarsınlar. Pajavista İş yaştan ötken kişilerde satışçı arkalı maşinalar vergensiz gelip aldılar ispansiyerizasyaya ertep ürettiler. Bir жерге de şiratta da basmadık. Yanından koytarıp koydular. Bek zor rahmet bu zor yerden. Ostan üstkeminlerge taksiye gitmiş son. Baribir es pensiya normalli pensiya indi. Ezde tugul kutta tugul. Bek azgına yaratan degan tugul indi bu. Allah'a şükür. Mene şunu aytasım kile. Mene şuşu eski gilde janına tegen mindir indi. Men başlap jüri başlagan emani falan yıl ilip. Gil süramagan, jimirilmeyen yerlerde işlediler. Şunda Kiramavinin malay özümüzün pasilutta usken yegi topuyum kaldı da traktarisi yıl ıstabile ettirip tukulun avdarlar. Birsigine kaldı. En ınık jimirilgen yer meniki 2 metre
Анда шубында ташлыйлар, bütün кеше үзенең турын чистарткач, bütün әйберсен ташлый. Кешене әйепләп булмый, потому что 1 метрдан артык кына зур проблема бу. Мин үтенеп әйтәм сезгә. Минем биятам командир булып Смоленский областының Орлов шәһәрендә үлеп кала. Минем иптәшләрем Сабитай беләйкесе командирский пенсия алып үскәннәр. Мин аны шуннан биянама закон чыккач, шул сугышта үлгәннәрнең хатыннарына пенсия билгеләргә дип 2 ел калгач малайлары туктаткан. Шуны эзләгәндә үз күзләрем белән күрдем. Уже сугыш биткәнгә 75 ел. Шуларны уйласам кайчакта яшисе килмәй. Менә шуннан әйтәм, улым үлде 3 ел тула 18 августта. Мактандылар инде ярамындагы органнан эшчеләрдән чыгып сөйләүчеләр. Нигә мактаналар? Эшкән 2.5%. Нигә аның канын үзгәртеп куйганнар? Яхшы түгел, менә шундый әйберләр искә төшкән чагында яшәсе килмәй. Үзенә килмәсә бу хәсрәтләр кеше. Хигиләр, кирәкмәй алай. Менә мөрәҗәгать итәм. Кемгә дә хәсрәт тә килергә может. Теләмәймен, Алла сакласын. Бу дошманыңа теләүдә түгел. Әшиткән җирләр күп, монысы восстановить итәлмәйсез. Эш мәңге бетмәй, тормыш дәвам итә, картлар үлә тора, яшьләр килә тора. Эшләгән эшләрдә шулай ул. Озакка чыгамайлар инде алар 30-40 елдан ары сүнә, җимерелә, кире төзергә тиеш булып тора. Аллаһы Тәгалә бөтен кешегә камил акыл, зирәк зиһен, күркәм хылык биреп, бер-берләре белән тату булып, пожалуйста, минем шушы 75 елга биятам төзеп киткән ихатада торам мин. Вдова белән мин тордым 21 ел, карагыз дигән хәрләп сорайм, Аллаһ ризалыгы өчен сораймын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Минем сүзем бетте. Шул хәтле әйләт итеп сөйләдең, әхиапа бик зур рәхмәт, яшьтә булуына карамастан. Зиярат мәсьәләсендә минем дә йөрәгем әрнегәнне әйтәсем килә, иптәшләр барыбыз да менә шунда утырабыз, шушы жылга бер мәртәбә була торган авыл советы җыелышында әйтәсем килә шуны. Шуннан да менә шушы дам буеннан чыккандан соң зияратта субботник өмә оештырыла, шунда килмәйсез бит берегездә. Шуннан да шул хәтле битарафка әйләнде Актаныш халкы. Без сораган әйберне булдырырга тырышалар, эшләйләр. Ну шуны саклап тоту безнең үзебездән тора бит. Аннан соң шул өмәгә килгән, сирәк-мирәк килгән кешеләр үзләренең каберлекләрен чистарталар да кемнеңдер берәүнең газиз кабере өстенә ыргытып китәләр шүпләрне. Бу бик мәгънәсезлек безнең тарафтан. Алай эшләмәсәгез ия. Аннан соң авыл җирлекләрендә хәзер бөтен җирдә дә зиярат буйларына шүп салыш өчен контейнерлар куелды. Үзегез шүпне тазартырга килгәндә зияратка шүп капчыкларын алып килсәгез ия. Ул кыйммәт түгел, сатыла бөтен җирдә дә. Шул шүп капчыкларына тутырып кына контейнерларга куйганда әйбәт булыр ия. Булса бер булды. Ondan soң шулык нәхияпа сүзенә куәт итеп, бик күп безнең замнарда, помнарда оешма сайын җитәрлек, бөтенесе дә урын занимать итеп утыралар. Әймән. Ләкин, пока иңгел нәвапышка барып җитмәенчә, берсе дә үзләренә тиешле эшне башкармыйлар. Иң җөрәккә үткәне шушы. Пока иңгел нәвапышка барып җиткәннән соң, тегеләрне әзрәк эшкәрткәннән соң, эшләй башлайлар. Теге мәчет тараканының артыннан төккәч әзрәк бара да туктый бит. Булар да шулай. Киләчәктә булай булмасын ия. Халык белән очрашулар күбрәк булсын ия җитәкчеләр тарафыннан. Шуны әйтәсе килә. Элек менә иңгел нәвапыш безнең үй җаннарына килеп тә очрашадыр халык белән. Хәзер халык белән җитәкчеләр арасында килгән укол хасил булды. Шуңа күрә дә минем уйлавымча халыкта битарафлык артты. Ondan soң жылга бер мәртәбә була инвалидлар көне, жылга бер мәртәбә була әфганчылар көне. Әфганчыларның үлгән әфганчыларның үйләренә такта беркетү бар хәзер. Ул такта беркетү белән генә калмасыннар, аларның гаиләләренә һәр даим игътибар булсын ия. Алар әз генә калды. Алар безнең иминлек өчен, безнең тынычлык өчен җаннарын фида кылган кешеләр. Менә минем әйтәсе килгәннәр шушы. Рәхмәт. В подвале несколько лет, да, 109, я живу на первом этаже.
На первом этаже у меня в квартире плесень, я уже вам писала. Писала я вам письменно, вы мне ответили. Приезжали газовики, просмотрели, и на этом все остановилось. У меня вопрос такой, будут ли выделяться деньги и за какое время будут этим подвалом вопрос поднимать, делать все это? Soğuş yetipleri turundan işlep bir sözde yok ol bizde ilde. İşlep mına şol biz innak 3 milyonlu kişiler bolup kaldık indi. Şuna pek yürek erni. Ol soğuşta katnaşan kişiler hazır pek az kaldılar bitinde. Onların dul hatunları da az kaldılar bitinde. Bizden kibir eti sözün silerge ernip intigip fakirlikte yaşayan ballara bir nerse de yok. Bu işlep balay bu. Bik ağırtkan yer bitmine bu. Oldu rahmet. Balalar yer sırap kırganları, İspalkumga indi şu yerini önce vermediler. Yaşlarga tigaş bitindi, yaşlı bulgaç. O hükümet işinde işlerge tiş bulamı, öyle hükümet işinde işlergen kişilerge verilemi, iri işlemese alaka verilmeyme. Bir sırav. Andan sonra patlalıda şurayı bizim toja su. Şuna mina gaz kırtaşaklar bitindi. Bizim şakkına idenge timeye kala bitindi su. Şuna bu yıl qaraymiz deganlari bo'lashaqmi, yo'qmi? Shu so'rovim. Andan so'ng 5 yildan qoqsha so'rab yuradilar. Isayin kirib, o 5 yildan kana kiralar, eshik tubidan eshikni shoqiylar. 5 yildan kabiraga deb, ular 5 yildan qoqshani so'rab, uyga kelgan ishtar tugul birdan. Bo'lsa kishi birasi kelgan kishi yetib bira yugurib, birasi kelmagan kishi bermay majburiy tugul bitin u. Например, men bolalar bir yerda yashamaylar. Men ishik birgatish, men 7 yashayman. 7 ming o'qisha olaman. 7 ming o'qisha olgach, men ularga da berib, o'zimda berib, butun kishilarga o'qisha berib yotolmayman bitini. Zarplatimiz. Birasi kelgan kishilarga bersin, 2 ming berami, 5 ming berami, aslında usulim yo'q. Turkoshda ishik tubidan kelib sudga beramiz, sud o'sha olib deb bizni qo'rqitib bermasinlar. Men birgina bola, yatim o'sganman, mening ishik tubidan kelgach, mening jilhasim keladi. O'qisha so'rab yurmasinlar. Mana shu. Yaram aslında cevaplar vererek uçarız mıydı? Tezgin alaysın. Ne yapar? Gitmem mi yazın? Men aytmay qolganman. Mana bu masalan bizni hozir bitinde şey startalar. Biz endi kommunalniga qoldik. Kommunalniga qolishdan begaybatlargina bizni mana shu bog'chaning aybat tutib turgan temir quymalarını sürttirib bitirib kommunalnining xo'jasi mashinaga tiyatib olib chiqib ketib, жаңадан tegi otlarning kartasini tuta turgan ulu taqta bilan to'qtaqlab qo'ygan. 3-4 taqta bilan qadaqlab, Allohga shukr, onu tunna kimdir jimirib ketdi-da, avdardilar da, shundan so'ng endi mana shu qolayni getirib tutdilar. Hozir tiqiriq oshiq, mana jurshi satila kerak. Men onu bilam. Ol kishilar yürüyüş uchungagina tutilgan, sizlarni ko'rganingiz bor. Hozir shuni butunki olib tashladilar da, hozir shundan mashina kiradi, ana shu mening tushmoqdan endi. Bunda hadda kela. Shunga mashina yurmay turgan bilgi qo'yuvni kim qo'yadi deb. Shuni qo'ysinlar, kommunalni qo'yama, eri boshqami. Birovda ketmayni. Ikkinchisi Avrupa Sovetini. Mana bizning bergan jallovlarga bizga kerak aybilar. Masalan, mana men bizning o'ramda lampochka yormay ekan, ana Algaya'dan birler bir kişiler ekmeği minden başka. Şurada ekip bilem. Çünkü ben ölüm 3-4 mertebe ısfanı gidip lampochka koyuram tişli oranga. Mana şu birgen zakazını Avrupa Sovetinde bir jurnalga yazıp barıp, şu jurnalның ötelişin sizin ötey turgan kişilerine irte bilen qarab, işlerin ötesinler. Şu aybir abizatinler. Atı bir buhalter, ikinci sekreter tığmayda etke et kuyruqqa. Anlaşıldı ne yapar? Naşit, neler boyunca, Aktanış'ın özü boyunca, kıskaca gana. Bugün barabır Aktanış'ın tüp koşuğun meseleni, su meselesi deyip biraz. Ben oranlarına ettim, bana birinci mesele oranlarına şolay asfalt, yol salınmalı. İkincisi su meselesi. O elektrikten kelgen bizden problemimiz. Bugün indi ne tolka kulem turunda siz var kadranın sifatlı su bilen temin ettiği boyunca da indi devlet programı işley başlanmada kuptanan şuna göre birekte artıyısı yağında ilacılince bizde de su bilen temin ettiği boyunca bilen problemalar var bitinde. Bu günden mesela biz iş alıp barabız. Biz indi bir yakada ilacılığa minamul etken idim. İlacılığa da hem ne kadar artıyısı da Тыгыяның ашысына сооружение аша су берешек бердип, шуңа көрө биз энди турбаларны сузуп койдук. Быйыл биз аны ялгарбыз деп планлаштырабыз. Айттык энди биздин су үчүн
Кустова Римма Зеевна ғана жауап бере бүгінгі күнде социалдық мақтаныш бойынша. Мен һәм источник бойынша тоже илһам айтып кетті. Объемны үстеру бойынша Шәриф қырындағы источниктен біз биыл скважина қалып, андан үстеме очистной сооружениеға су кетіріп, шуннан бүтін ақтанышқа тегіс көлемде су беру бойынша ішні планлаштырабыз. Екінші зор проблема біздің очистной канализационный сооружение ақтанышның шерген іштен шыққаны болған күнде. Һәм очистной сооружение. Аның бойынша да енді біздің фонд газификация белән толашы біз бара. Бүгін нефтяниклардан 9 миллион біздің проект ішлары үшін ақша алынды. Бүгін күнде проект ішлары башқарыла. Бұл ішні башқару бойынша 21-ші жылға біз аны фонд газификацияның программасына кіртірбіз деп тұрабыз. Яғни очистной сооружение ішлеп, канализационный каналларны біздің қарасы біз, оны біз тұрмышқа ашыраға дейбіз. Биыл біз ақтанышта где-то фонд газификация аша 150 миллион 2 контурлы котеллар қояр үшін, бөтен ішлер білән где-то 200 миллионлық біздің объем. То есть 100% біз двухконтурный котелларға көшіп өтәбіз ақтанышта. Биылғысы жылда біздің артезияға полностью двухконтурный котельныйға көшіліп өтті, һәм біздің молочный котельный қойылды артезияға. Яғылық сезоны біткәш енді біз артезияған центральный котельныйдан толысын шайырабыз. Һәм иңерак нұқта ішкі ішлер бөлігінен башлап больница коммунальный шыгалына тоже биылғысы жылда бір молочный котельный қойылды. То есть көпмедір көлемде енді біз отсекке еттік. Біздің тағын 2020 жылына 17 біздің молочный котельный қоясымыз бола. 1265 квартираға біз двухконтурный котел қоясымыз бола. Бұларны біз яғылық сезоны башланғанша башқарып шығарға тиіш болып тұрабыз. Бұл біздің ақтаныш бойынша ең зор алға қойып ішлей тұрған ішіміз. Канализация, очистной сооружение һәм тиешлі көлемде сихатлы су белән тәмин ету. Төп ішіміз болып тұра. Зор объектлардан біз әллә нәрсе бүгін неге планлаштырмайбыз. Бүгін біздің ақтаныш бойынша пожарный час проект ішләніп бітті. Бізге барыбыр бұл пожарный час тұрмыш талапларына жауап бермей. Проект әзір, жерлері отводить етілген, ол біздің Кәске юлына кеткен дәумияқта болашақ. Президентның поручениесі бар, 21-ші жылның планына ол кірі біздің кірттірі деген поручениесі бар. Шуңа көрі біз аны тоже яңа объект бойынша түзей башлаяшақпыз. 2020 жылда біз ақтанышта котельный қырында 24 квартиралы йорт салашақпыз. Ансы 2020 жылда башлаяшақпыз. Шылай 57-ші бистәді біздің бұл Стасский бітті, шының артында бұш майданшық бар, 5 гектарлы. Біз анда комплексны застройка дейбіз. Шитажды 12 квартиралы, 12 йортмаланда біздің. 12 йорт біз анда бастыруға іш алып бараз болған. Аны үшін әлбәтті потребность керек. Яғни потребность біз анда пока біздің ақтанышта школьный орамында 9 аварный йортта болған кіші яши, мен аларға шықтым, обещай еттім. Аларға біз 24-ке кіртәбіз деп біз аларына 21-ші квартирадан біз аларға квартира береміз. Школьныйда яшаған 9 ветхий жильядан, аварийный жильядан кішілер шоларға дети-сирота, 4-5 кіші соципотекада бар. Шоларға біз 24-ні һәм біздің ағайдыл бейшілері сұрап жәрі, оқытышыларға керек, врачтарға керек, пока мұна шоларға. Шуңа көрі сіз біліп тұрыңыз, информация беріңіз. 57 яғында біз айтканым шамына 12 квартиралы йорт түзу бойынша ішімізді алып барамыз. Әлбәтті аның үшін тілеушілер керек. Шуңа көрі яшілерге, нелерге, башқа семьяларға мұна турда сіз информация бере аласыз. Так, біздің шулайық дәлші ақтаныш башағына біз яңа жерлер аталайтабыз, чөнки біздің ақтаныштан ген планы ішләнгән болған күнде, ген планы ішләнгән. Шуның негізінде біз часты йортлар түзер үшін келешекте де орындар беруні давам етешекпіз. Вообще принцип түзейім деген кіші ақтаныштары біздің атқаза еткен болмады. Меніңше білмей хатығы сұрау берді. Аның ойынша қадыр мен өлішірге қошармын. Вообще позиция түзейім деген кішіге біз ақтаныштан бір өгенде де жер білән шеклерге тиішті оған сатын азнашты. Бір мәктеп керек болыр деп аның бойынша шалып барабыз. Келешекте бар, енді біздің бүгін бірінші мәктепте, екінші мәктепте, 21-ші ғасыр мәктеплері түгіл болған күнде. Бүгін оларның материал техник базасы шошы заман талаптарына жауап бере тұрған туған. Алла берсе, келесі жылға біз тағын екінші мәктепіне кірттірбіз дейбіз капремонт программасына.
повторно katnamışdan da işlerimden için yılı birinci mektebin için ki Respublikada kapital ремонт школ деген programı var. İkisinde ремонттай özünlərdə balar көп. Проектный машинасынан amına көбірек балалар оқи. Hem onlar опять-таки оларға толысынша білім, тәрбие беру процесін алып баруға мүмкіндік бермек. Шуңа күрә біз келешекте бары бір мектеп, мына 57-ші кварталға орны бар, аны түзу бойынша эш алып барады. Бысына перспектива бу. Бұлай зор объектлар бойынша Актанышта енді ол кадәр неләр юк. Президентimiz bugün Respublikada bizning 40 program işlep keldi avul yerlikler için. Bu yıl 20 yılga 50'ge aylandı. Tağın bir programımızda üstelden aştı var degen 3 yıllık program 50 milyar rubley. Bizga gidip tanımayışa 80 milyon da 80 milyon. Biz 4 bulgan kvartallarını işlep çıkabız. Beyil biz anın ikini yapamayız. Planlaştırabız. Konkretikası da konsa işlerini bitmedi. Biz Aktanış'ta bütün kvartallarını da o programın negizinde işlep çıkacağız. Trotuarları, стоянкалары, балалар үшін майданчыклар һәм тагын шулай ук общественный пространство, анда яшәгән халыклар өчен нинди уңайлыклар ясап була, без аны ясап чыгачакбыз. Нашундый наш двор дигән программа 2020 елдан эшләп китә бу көндә. Актаныш буенча нигездә менә безнең шундый төзүләр капиталь ремонт эшләре планлаштырыла. Сорауларга килгәндә, дөрестән дә быел беренче тапкыр без артисияда үткәрдек. Җыелышны чөнки яшьлеккә безнең сыйбитнәләре, яшьлекнең кыяфәте дә үзгәрде. Икенчедән, киләсе елга Маштажарда када үткәрбез бу җыелышны. Без быел да үткәрмәс, янда бүген мероприятие. Шуңа күрә күбрәк халык китсә безгә үзебез өчен дә әйбәтрәк. Bütün sıralarda bizning yazılıb barlar. Men qayda җыелыш үткәрәм, Гилаева Миләүшә минем белән, гомумән мин генә түгел. Biz менә авыллардан инде сораулар кирде. Кайсы җирлектән инде сорау күтәрелде, шулар буенча эш планы төзеп, без аны үзебезгә алга куеп, кварталга бер үтәлешен карап, менә шулай итеп алып барабыз. То есть бөтенсендә 100% кайсы үтәләрдә үтәлмәстәй сразу җавап бирәбез, үтәләрдә бер үтәлә. Киләчәккә тагын нәрсәләр куябыз, біз аларны тоже халыкка җиткереп бара. Шуңа күрә бүген күтәрелгән бер генә мәсьәләдә югалмады. Юлия апа күтәргән мәсьәләләр буенча, беренчедән без үзебезнең халыктан, мен үземнең халыктан аерылган дип әйтмәсем. Минем урамда туктап сорайлармы миннән? Или кемдер миңа кергә җыенамы? Минем берәүне дә кире борганым, или битараф булганым юк. 7нче яртыдан Киде тулганда мен эштә шуңа күрә кем килә, мен аның берәүне дә, чөнки минем анда күренеп тора, карьерада кем тора, приемныйда кем тора, мен аның берәүне дә кире барып, или кабул итмәй чыгарганым юк. Шул Юлия багына да ул миндә памаймы 2 мәртәбә булды. 2019 елда шуңа күрә районда гыдәттә 30 мең кеше яши, һәр бер кеше мәртәбә керә башласа ул нирәк, минемчә нормативка туры килә Юлия апаның миндә булуы. Yaralla birse, şunlar bundan sonra yürek. Ney? Asfalt tanışmayışa, benim saçıktadan kim? De, kim turundasınız bana? Şualayıp. Vakit var turunda mı? Hayır, vakit var turunda. Ama 20'den berilgan olsa konkretna, нәрсә тотылгандыр? Yok, әле безнең фондтан да гадәттә 20 берилгән диделәр миңа. Карагыз, без бит ай сайын җыелабыз, именно шундый семьялар турында 25нче форма дигән ни бар бит инде безнең. Гылназ бүген ширләп тотылар, тора диделәр миңа. Шуңа күрә карагыз, әгәр дә ни икән, тагын ярдәм итәргә кирәктер, аны да консада вести, ни сиңа да ни, Илһам, бу сорау. Аны хәл итәргә кирәк. Шуңа күрә Нагыяпа, мин сені тыңладым. Нагыяпа, бұл артыққа кете башлады сіздің. Нагыяпа, әйдә мен жауап берем, аннан бересің, пожалуйста, ярамы? Әйдә, отырыңыз, пожалуйста. Так, путевкалар бойынша көтерді не? Юлия апа, шуңа күрә не? Соцсетьтә сезгә бұл шулай. Нәрсәндә біз? Bir mikrofonla, bir an. Anlatıp gidereydi, nerede olur?
пособиялар, шулай путевкалар бериле турган законнарга 2019 елның 1 апрелинен үзгәреш кирде. Мөлкәт белән тәэмин итү дәрәҗәсендә кертә башладылар. Ул мөлкәт белән тәэмин итү дәрәҗәсенә керә, кешенең квадрат метрына йортының карай, җиренә карай, анда төрле әйберләр күп инде, автобуслар, машиналар барысы да керәчәк. Киләчәктә бу 107 постановление апрель 2019-да кертелде үзгәреш. Шуннан Юлия апагына эшләргә, Юлия апа кебекләргә нәрсә эшләргә? Аларга тиеш булып торайын. Республиканың карары буенча. Кабинет министров Татарстанның карары буенча. Төп проблема бар бит инде монда путевкалар турындаймы? Ну, карагыз нурларга, сез монда отырасыз. Күп малар андый кешеләр, ну действительно бик мохтаҗ, бик не кирәк икән. Әйдә карап берлектә, бит безнең район кешеләр инде. Анда республикада чыгарган законнарны мин без үзгәртәбез дип нәрсәдер бер şey дөрес булмаса, ну мохтаҗ икән кешеләр без аларны карыйк. Сез нурлаган, сез социаль тәкъдимнәр белән бирегез безгә, я карап торыйк без ул мәсьәләдә. Шуңа күрә, мәсәлән, мин шулай дип җавап бирәм. Конкрет кемнәр нигә нинди ярдәм кирәк, әйдә без карыйк, үзебездән торган, может быть, штабта бетербез аларны. Су канализация буенча әйтеп киттем мин. Ну, игелек үзәге, ул инде безнең алай битараф булман, нишләп ала берсе дә юкса, класс апая безнең кем? Арслан. Кемәле безнең? Дания да юк нисен. Шаулада. Аларның эшчәнлегенә карата алай ни булмады, кызлар аларны бердә утыра торгандыр инде. Алар битараф түгел, бөтен кемнең кем икәнен атыйда беләләр, шуңа күрә битарафлык бар дип әйтмәм. Ну, безнең күздән чыкмасын, без бит серьезно менә абыйлар, апалар бер генә районда да юк. Ай саен без җыелабыз. Кайсы авылдан инде авыр семья бар, кайсы апаның ашарына, кайсының ие җылтылмай, кайсы балалар авыр хәлдә безнең авыл башлыгы, минем зам Ләйсәнин булган иде. Ул чыгыш ясый бу вакытта. Рейхан Философна Тайспес авыл башлыклары белән участковый, вопрослар өзебезнең күздән ычкындар маска тырышабыз әлбәттә. Ну, андый пакетлар бар икән, җиткәргесез дә әйдәбез бит. Әйтәм бит, аның анда әйтәм бит инде, исереге дә безнекиннән, ни дә безнекиннән, нашит без эшләп бетермәгән, шулай булгач без бүген берсе нәдә битараф дип әйтәм, кулдан килгәнчә давайларга без ярдәм итү ягында, аларның ни белән без төшереп калдыру ягында түгел, үзебезнең игътибарыбыздан. Так, сыйр буенча, Айдар апкач, нәрсә әйтәсең? Пожалуйста, микрофонны бирегез. Инсафай күтәргән вопрослар буенча әйтеп китәләр. Сафой белән даими күршеп торабыз, сөйләшеп торабыз инде белән әңгәмәләр. Әгәр дә мин инде үзегез әйттегез бит, менә специалистларны яхшы эшләүчеләрне әйтеп киттегез. Шуңа күрә инде андый вакытта, әгәр дә инде 415 кеше эшли бу көндә, 415 кеше эшли. Без инде аларны контрольдә тора тырышабыз, но кайсы бер чиракларда 415 кешенең берсе инде ишектер үзенең эшен тиешле дәрәҗәдә үтәми икән, ул вакытта сездән сигнал кирү кирәк инде. Конкретный кеше, менә шундый конкретный случай. Исәбе сездән миңа керә аласыз любой время, халыкны мин кабул итәм. Нәкъ шулай любой время мин сотрудникларга гына мин шикләнгән вакыты, миңа керәләр, Зуфрапалар да керә, барыгыз да керә, Юлия апа да керә, шулай бит барыгыз да керәсез. Моның буенча шул төрле кеше була, андый вакытта конкретный кирәк, һәрбер проблеманың фамилияме, имя, отчество. Белдеңме соң Айдар апкач кем? Yok bilmedim, әйтергә кирәк, шуның буенча конкретный сигнал буенча мин служебное расследование керәбез дә инде. Без ясый, без бу кеше гаепле икән, мин аны наказывать итәм. Согласно трудовому кодексу, бу кеше мин наказывать итәм инде. Менә аның юлы шул. Икенче вопрос менә әйткән буенча, ялгыз кешеләр турында ул күтәрде. Безнең инде эшлибез вопрослары һәм фельдшерлар 545 Н приказа буенча эшләр, это называется о порядке оказания. Первично. Айдар апкач, минут, ашыкма. Нақия басының вопросы кем? Кем соң? Беләсеңме? Юк, кем аның вопросы? Сорау бер демәйм, синең вопросы кем? Синең врачың кем соң синең? Врачың кем? Врачевский. Yok, men bilem kim ekanini, men bilem. Ana bastı bagay, kim ana? Ha? Sizlarni Baxtiyarovna kirgani bormi, sizga Naqiya apa?
kişi uğraşma men online olmuş bu men. Bütün uğraşa uğraşma. Cevap verem sizge. Ben konkret anladım. Cevap berge tırışam. Anlatayım hadi. Hazırki sinema da meni ağırlamaydı. Uğraşma kolaydı. İşte bu sinema da meni ağırlamaydı. Meni ağırlamaydı. Ne avazı? Şu turda ettiğine bitin konkretlik şu. Ne yapalım anladık. Davay bir tarafa cevap ver haydi. Cevap verem. 543 prikaz boyunca işleybiz. Anda bütün vrachında, felçerinde işler reglamentlangan. Şuna göre her bir bizim vok vrachi 1800-1700 kişinin anın uşak sırtında 1700-1800 kişi hesaplanır. Hamindalar şu prikaz negizinde her bir kişini korap şarga tiyiş tügüller. Şunun için felçerler var. Padaru apkotni felçerler yosarga tiyişler. Felçer koşa işli vok vrachi. Ol FAP'ka barıp işli, priyomut kere, eğer de felçer eyteyken, ne şunu yapılarda barıp koruyor gel, ol ezeri felçer, ne şu kişiler ide koruş var pisegen. Şunun bu işe ide, bada oraya kote sola, felçer üzeri yasay, hem vraçlarında yasola. Ne tertibi şulay. No siz etken bu işe, ol yalnız kişiler biz barımız da akıyla bitirecekmiz. Çünkü yana programın negizinde söz açtı maşinası var, biz alalım koruyuz, yani okuyalım ebidetti, oturtup kilemiz, başında ok kili bitirip, özümüzün balısında başında korup çıkacakmız. 65 yaştan yukarı bulganlar, yalnız yaşayanlar, öz hareketten için kişileri biz alalım korup bitireceğimiz başında. Ne şu? Anlaşıldı tarafa oturaydı. Tak. Şulay yok ne? Ne kıyapa sonundan kamin bitireyim deydi, ne kıyapa? Yok sonundan ne kıyapa? Yok, nega gitti, oyunga gitti. Nakaya oyunga gitti oturup duraydı sonuna. Bitireyim deydi. Tak, insafay. Senin Melika şişmesinde vay. Allah'a gerek ne ilham? Deydi çıkıp var ya kızana. Ha, izgiler. Tıkıyakta da izgiler. Ha, ayda barıp var ya, benim özümün bargan yok anı. Bilen mansın, no benim özüm bargan yok. Ayda barıp var ya, yazga çıkkaş. İlham sen abısa, no teknikim boyunca men aytip gittim. Anda sırada gına olay bitirmesine. Anda biz KAMAZ aldık. Boşqa verdik KAMAZ. Seli maşina tıra bizning agregatı KAMAZ tıra. Zernoborchni kombayn, karmoborchni kombayn. Hujatlar birinchidan o'qutu maqsadlarida o kadar ne alı mümkün tugum. Çünkü bir zernoborchni kombayn 12 million tıra, karmoborchni kombayn gidetdi 9 million tıra mümkün de. Agar dana sentralizarni поставка olmasını işleytirgan to'g'ri. Bu yo'nalishda ish bor. Tembaliyning qarshısında da shunga ko'ra traktor var berildi, so'ng vaqtda Beylani bilan bir traktor berildi. Tayz bu yo'nalishda biz ishlaydi mumkin. Ну, butunisi de tezgina bo'lmay, не только сельское хозяйственное направление, и другое направление bizdan da o'stirishapti. Shunga ko'ra ishiga aytdim shulay. Texnikani biz yasab bitiramiz, insonlar bersa bo'ldi. Aybat balalarımızga hunar berib chiqara turganini aytgancha bizlarni harakat etishimiz. Shunga ko'ra olsin. Asıllıqlab aytam. Naqiyapaning so'rovlari bo'yicha anladik. Naqiyapa. Shistartu, chashkalar, tartibga keltirib yoqqa, no yozg'ashib tashlabay qilgan. Shag'avuz yozgandan birga qarab shag'avuz yarami naqiyapamiz. Bir taraf olmayapmiz. Sizning so'rovlarning har birisida kirdansa. Hambariyapa yor bo'yicha Ministr Meliorasiya keldi, olama tushirib ko'rsatdik. Biz 2020 plana kirdik. Qarayib, danis imkoniyatini ishlayajak, belgilab bersa. Shunga ko'ra bu bilish qolmadi bizning. Shunga ko'ra biz uni belgilashga o'tirishakmiz. Planga kirgan. Suv quyuni o'rin problema masaladir saytasidansa. Kunda tanishda normal suv quyuni turgan o'rin yo'q. Biz albatta ikki proyekt ishlab yotamiz. İki proyekt, 2 yıl qaratdan, ama birinchi seansı şöyle. Eski dilga og'im sonu kirdi. Ani tirenaydi. Hem Hishman programmasının negizinde bizning nabirni yasa. İkinci proyekt bizning Savanti ko'lin beyil boshlaymiz, pamaymiz, ani shiqimiz tirenaydi. Hem Mologostroysa Savanti ko'lin. İki zo'rbadan proyekt shularni ishlaganda Allah bersa, siz ko'targan masalani da biz endi hal ettirib deb planlashtiramiz. U bir necha yil bizni bir shig'an timbali bu masala ko'tarildi. Navoroniya prezidenti o'zg'ani bizdan so'rab oldilar. Qaysi rayonlarda suv quyuni o'rni bor, qaysi rayonda chunki nega chiqsak bir ko'p ishlar botibida bu respublika yetakchi prezidentida bir shig'an masala. Shunga ko'ra bu masalani da oldingi yillarda hal etamiz deb ishontirib qoldirasi keladi. Potpol bo'yicha men aytib bitmadim.
bizden de bizden şey bereken, yollar oran meselesi, su meselesi, kanalizasyayı bu pattal elikten kilgenmiş. Uzgan biz uzara sağlam akşasına işatmında şulay bir şey yaptı, iş yapmıyoruz bamayım. İş yaptı işte paradık. Kanalizasya yasap, kanalgalarını suğun koyup, o kadar efektivliyeti buluzun ko'rsatmadi bu mümkünde. %900'da bizning remont para Rashidmanda o'tira, ularni ko'tarmadi tugul, ayda qumsalayapti, patolni to'tirayapti, shuni bilan u problemadan qutuladi degan. U yo'l bilangina imanim kamil biz andan etmaymiz. Bu kunda biz proyektirovchilarni ketirdik, ular qarab ketdilar bizni yurtlarni. Sudab parazning bu kunda yurt tirali skojinalar bo'laydi, unda filtratsiya qo'yib, yonda yig'ilgan suvni shunda saqlab ular bizga proyektni ishlab olib kelgan deyishlar. Bu so'z bormaydi bir necha yil maqtanishdagi qaysi patollarda shu problemani hal etib bo'yicha proyekt ishlasalar, keyin ularning aqsha bo'yicha biz harakat etamiz deydilik. То есть кустарныгына түгел, әйбәтләр ул проблеманы тоже хәл итәсе килә безнең. Ул бит ничә еллар килгән безнең проблема инде. Аталардагы су мәсьәләсе, күп фатирлы йортлардагы су мәсьәләсе. Шуңа күрә аның буенча тоже без бу көндә хәрәкәтләнәбез. Зөһрә апа синең сорауларны біз ишеттек ансы. Син безгә кирип тә торасың ансы. Кирип тә торасың. Элементарно эшләмәсәгәндә бер эш юк без аларны. Эшләячәкбез. Ниләр буенча да яңа җитәкче безнең, ул бит тарафта булган көндә шуңа күрә актанышның башкалар белән чагыштырып булмаyan проблемасы да җитәрлек. Анда ул шөгыльләнсә дә, мин шөгыльләнсә исполком, Абдулхаев шөгыльләнсә дә аның эше бетәрлек түгел. Мин иртән дә бер үзем урага тырышам. Актанышны алардан да шуны таләп итәргә тырышам. Сезнең Зөһрә сорауны искалыбыз. Ишрак барабыз, ишрашырга тем более двор программасы. Двор программасы мен барып, үзегезнең белән барып шарашып чыгачакмын. Сезнең видение нәрсә түгел, тротуар белән стоянка гына ясап, утлар гына куймаска, тагын нәрсә. Хәзер бит замана икенче, балалар үсә, аныклар киләчәк икән. Тагын нәрсә, тем более безне укыттылар. Сезнең дә фикерләрне тыңлап, һәрбер дворда мин сезнең белән үзем шарашып чыгачакмын. Язга таба дип әйтергә кирәк. Сугыш елы балалар буенча дөрес күтәрелә мәсьәлә. Рөстәм дә президентның әйткәнен тыңладыгыз сез. Сугыш ветераннары безнең 15 калды по-моему районда. Тол ветераннар гадәттә 1600-1500 тирәсе районда безнең сугыш чоры балалары. Тәйелдан без аларны беренче тапкыр уже списогын булдырып, алар белән мероприятиеләргә тартып, безгә ул кадәр теге материал мәсьәләләрне хәл итә торган әйбер түгел бу көндә. Республика җитәкчелегенә бу мәсьәләне шулай күтәрәбез. Безнең албар депутатларыбыз шуңа күрә алар ашада җиткергә тырышып, бу проблема бар, бу мәсьәлә бар. Ул мәсьәлә дөрес күтәрелә, аны беркем дә инкар итмәй, тем более без сезнең белән 73 еллыкны бәйрәм итәргә җыенабыз. Җир буенча мин әйттем, җир буенча без тагын бер олы кишәрлек 500 гектар по-моему, Абдулхаев. 500 гектар лойта алган Марибор. Дальше без актаныш башкада, безнең икене калды безнең тагышлар актанышка. Без проект эшләп ятабыз. Савантыйрна туры төшә торган юк, шакырдан. Искә актаныш аша Савантыйрна бөтен кешене җитә дөрес түгел. Шуңа күрә без бу проект эшләп ятабыз, Тилевышка кырыннан шакырдан туры актанышка төшә торган юк. Без актанышны безнең дорога Шарип поворотыннан әлемгә китереп чыгара торган юл эшләячәкбез. Быел безнең проект эшләре алдагы 2 елда без буларны эшләячәкбез тоже. Шуңа күрә анда тоже шул объездной дорога кырында ул җирләр безне формировать итә. Менә минем biz bir gene kişiye tüzeyim diyen kişiye yerini atkaza itmedik, iterge de cihimiz, konkretne kırısılmayan kim. Buna gitti yapamayız yer komisyası. 9'da mı alın Sireyva? 8'de 30'da yer komisyası. Kili gidelim ya. Davay kim atkaza etti miken? Hayır. Мен қайтқанша болғандыр, что-то мен не может быть до жерге отказать етер. Или кімдер? Сирей бабасаны сен отказать етер, что ли? Кім? Ненде қарлы? Кімге жерге отказать етер? Мен бітін халық алғанда айтам, бізде жер жетерлік, тағы формировайды. Әлі біздің көп балалы айлаларға жер біткәні қалаларға бере башлайды, біттіған дополнительно. Шуңа көрі Ayda kir ertaga komissiya kelaydi, до конца bizni разбирать etib o'tirik. Shunga ko'ra yer bo'yicha men kimgadir ne berib, ne yo'q.
tüzegen o kişiye de yardım etmesem, şu kadar programma verip yerine vermesem, neresinden var aktanış artayında, tileyim tilemeyin aktanış öseşip, onlar ekimler, köpkene onlar kim yaşap, aktanışta yaşaşılar öseşip gelecekler, baribir şolay ulaş, bizden keyin plan var, ol külüşe elimnin basıları, aktanış basıları, olayında ötürücülerini, şuna göre bizden kompleksli zastroyka formasında, aldaki yıllarda turmuş karşılar, şolay ulaş, yer boyunca bizde şekillerler olmayınca, aktanış başvuran ikarlarından tutaşaşıp, alanı da biz keyin planda karalgan, sosyal alıklar bizden anda karalgan, dal şu var, şuna göre şu gen negizinde biz devam edeceğiz. Tek, işte İlham Eyda, dini sıralı. Oğuz'un uğramının oşu trotuarı solduru boyunca manda soru kırdı. Biz trotuarlar boyunca korap çıktık. Birinci yağın karıgı mene şu kesişkende yol hareketi bulgan yerler, tencere hatla olgan yerler, bağlılar çok ütetirgen yerlerini karadık. Biz indi mene bu sorunu özümüzge olağız planga birinci şiratta mene şu yol hareketi çok bulgan yerler, bağlılar ötken yerlerge trotuarlarını işlerge tırşadı. Sizin sorumlular indi hesap kalabız. Da biz karar vermem. Mula cevap verebilirim mi sen? Ta koya arif kabir khat bergani meyla nafsan. İli Abdülhay. Sen cevap verirsin. Ben kurmayayım bana şunu aytam davay. Двухконтурный котеллар бойынша мында не үшін жиылышсыз ғана газ котелларын кіртуіне башладығыз дейілген. Біздің енді бұл кіші білмей қалды екен. Әрбір дворда да ТСЖ тарапынан жиылыш қоздырды. Ол жиылышлардың әрбірсінде де өзім қатынаштым. Мен де халық фикірі білән бірге кеңешлешіп бұл ішіне башладық. Енді мында так. Ненде основание, ненде приказ деген, но приказ бағына қарап тұрышты ғой, на бірнеше себеп бар жемағат башлауының. Біздің біріншіден трассалар ескіріп барады ерге керек. Қаменде өзінің котельне, өзінің ресурсларын ақырына яқындаштырып келе. Шол себепле қаменде бек көп потеря бара біздің не бойынша, теплоэнергия бойынша. Шы себеплер қаменде ғыммен республика тенденциясы біздің ішке алып барады ерге керек. İki kontrlar бойынша. Ну, тоже болды мәселе түгілі. Біз бітаман бик башта риза түгілі. Қадыр мына заны бізге шол центральный трассаларны, бітаман да бик көп кыпыды. Біз бит башта вадегіне түгіл, артисияған полностью көшіріп қарадық. Халықтан бірді жалабы келмеді, итөлелер де келмеді. Шуңа көре енді біз решили, республикада шондай программа бар да, полностью шушы система отопления бойынша іштәрге келешекті де бұл юнәшінің әлі біз алып барашақпыз. Дальше баш енді біз ол қадар трассыны алыштыру яғында түгіл, һәм әйткәнемше біздің ол қадар жоғалтулар келешекте болуға тиішті бол. Тем более жылы су мәселелері хал етілі. Халықтан соңғы жылларда біздің бұл мәселе бойынша жалобы кіргені жоқ. Сырыты бойынша мен асырау кіргенмін да енді частным порядке мен команды берем, неге сырыт, не? Хожин, сеңа мұнда тігу машиналары дегенлер, оларын частным порядке қара бітірібіз. Мен команда берем, қара бітірібіз. Бағалар бойынша мұнда тәқдимлер де бар, сұраулар да бар. Оған көре кірген сұларға бұрады біз жауап беріп бітірдік. Жоқты? Олай сұрау бар шүреміз, Так, пожалуйста, Ида. Рахмет, Игнал Баш. Бүгінгі жиылыш бойынша қарар қабыл етерге һәм оқтан шоғыл жерге сайтымыз шернеген бейлерге керек. Қанағатлық деген иптешлердің тоғыш берулері союз. Қаршылар, bir taraflar